sutu ha maki ki bakran marba ngai te na kidak kisim na sutu pa ka don ka direction na ki leaders of the party ki ka ba ki la direct ki baki deban penhap mo ya kum CM tila da ki deny kata te ka syong haki kireng akwa ban ong ipi ka basya ang niru baki don kat tu kat ningut di MLA di Nomi Kwan di bala ang nur ban penhap nama ki sutu ba kajing don jonga hangli kum CM ketika threat iki debat haba ki join ha ka MPP ru ka condition ka banikong ka bakibu lomba debat penhap yang akum CM dikani kajing penhap jong ki yang akum CM kam dei kajing do nong yang an dei kajing do nong ya ka district council le Borokowai bakham tam ya konsus adom ong gerteng na su ong ifi baki don di MLA tiba siap ting ya kajing long CM ke jonga baki la keren ru ya kata ngadon ki paralog ki balai tu yang yang baka condition ni kalau ban penhap yang nomor balai tien ngam tip balai ki tien habang asyong hang ni kum CM ngam dei bang asyu penting brio dei kajing long CM ke jonga kalau ban tre ban sakri ban wanra ki an ki bedei baki ti gudustur bak hamtam ban penklan yang kita dari kata ketika na thalai kajing snow ke jongki bakal long ka kata ya ke future ke jongki ta kadau ki kuat dan penhap yang aku si di patung dan rai na kalian ke jongning la ban kre ya ka city ke belum bekerja resolution atau ba ki industri baru kila ya sign atau ba kila ya bensiat hangai long komo bila nak kalian ke jongni kila don bol ki isu di banra tentang ini syong ki isu ki badangkam ala kamtam ki inisiatif ki ba ini ke isi ke ba ngai lam mangan swa bila sedang man pentrikam sing sa budien ye ki kam lembaga ni ka isi ke ba menta ngai ba kan ngai budien ban le khamba ye ki isu ki ba ni la sim te ka main isu ke ba ni sawanra ni ka section tadi ka border issue nak ta ki wepat ki kum ka uniform civil code kaman nakalian ke jonga ku CM propor na shimi ka initiative bandum ya baro laingut ki CM akaba wilayarai ba baro laiteli ki edisi in persyabe ya ka nika UCC dikata di karai dan kalian kecuali serak yang ini aku kenika session ini bapak di member di muncul